Europski sud za ljudska prava međunarodni je sud koji nadzire poštovanje Europske konvencije o ljudskim pravima. U ovom trenutku otprilike 800 miliona ljudi ima pravo da podnese predstavku sudu. Svake godine sud u Strasburu dobija preko 50.000 novih predstavki. Ipak, oko 90% predstavki proglase se neprihvatljivim. Zašto je to tako? Jednostavno zato što, da bi bile prihvatljive, predstavke moraju da ispune određene uslove. One mogu da se podnesu samo protiv država koje su ratifikovale konvenciju. One ne mogu da se podnesu protiv privrednih društava, pojedinaca ili država koje nisu članice Savjeta Evrope, kao što je, na primjer, SAD. Pritužbe se moraju odnositi na jedno ili više prava koja se zaista štite konvencijom. Podnosilac predstavke koji se žali na neku državu mora biti žrtva povrede konvencije. Ne možete da osporite neki zakon, na primjer, samo zato što se sa njim ne slažete. Povreda na koju se podnosilac žali morala je da se dogodi nakon datuma na koji je konvencija stupila na snagu za državu na koju se vaša pritužba odnosi. Prije nego što sud u Strasburu može da ispita neki predmet, podnosioci predstavki moraju svoj predmet da iznesu pred domaće sudove, uključujući i najviše instance, što se naziva iscrpljivanjem domaćih pravnih lijekova. Kada se donese pravosnažna presuda u domaćem postupku, u roku od 6 mjeseci mora se predati predstavka sudu u Strasburu. Svaka predstavka koja se preda nakon tog roka bit će proglašena neprihvatljivom. Datum koji se računa jeste datum na poštanskoj markici koji pokazuje kada je predstavka poslata. I na kraju, sud može da odbaci predstavku ukoliko smatra da oštećeni nije pretrpio značajnu štetu. Ako se ne ispuni samo jedan od ovih uslova, sud će odbaciti predstavku. Ne zaboravite da sud u Strasburu ne može da preinači odluke domaćih sudova. On nije žalbeni sud. Da sumiramo dakle, da bi predstavka sudu bila prihvatljiva, ona mora da se podnese protiv države koja je ratifikovala konvenciju. Ona se mora odnositi na pravo ili prava iz konvencije. Podnosilac predstavke mora imati status žrtve. Predstavka mora da se odnosi na događaje koji su se desili nakon što je država na koju se predstavka odnosi ratifikovala konvenciju. Svi domaći pravni lijekovi moraju biti iscrpljeni. Predstavka mora da se podnese u roku od 6 mjeseci od pravosnažne odluke u domaćem postupku. Podnosilac predstavke mora da pretrpi značajnu štetu.